Gavana wa kaunti ya Nyandarua akinyitania na atongoria matiganite ohamwe na aikari a kaunti iyo ni maruguritie mibango ya waki tauni-ini ya Ol-Kalou. Kalou ugo gwaturaga ndoro na thabai guku kaunti no ndikahota gukorwo ndacoka gukorwo gwe hana hano gwe ndingi no mwaka tumithondeke headquarter kaunti itu tauni itu ithere tauni itu ithire thabai ni tukwanda kinya mawa guku na tuthondeke tauni itu yote guthie na mbere ithe tugwa andu aitu. Waki utanyitwo kuhaicio ikiro cia tauni ino ya Ol-Kalou kuuma kuri tauni na gutuo Municipal. Today Ol-Kalou has a new face. It is no longer a village town but a municipality. So we congratulate you, our governor, and we know with the board and a very able board, you are going to prove that indeed whatever you said in your manifesto is going to be. Gavana augite kaunti iyo iri na mbeca cia kuigana cia gutigire tauni itiganite kaunti-ini iyo ni ciacokia riri wacio na ni ciambatirio ikiro kuona ni mahariririe mibango ya uthiu wa na mbere. Kwina mbeca cia World Bank guku, kwina mbeca cia county government gwikira guku, tuone tauni citu ciothe tu ni twacithambia ni twacitheria mundu akanyandora akona te county ino kweli ni werero ina bemwe uguo World Bank marugire county ria ina bemwe meka magavana mothe ma interview mothe na morora thirikari-ini kaunti itu ni rokire na bemwe. Oho Kimemia ni aruguritie kamiti ya andu matiganite aria marirugamagira mibango ya uthiu wa na mbere kaunti-ini iyo niguo gutigira mibango ya uthiu wa na mbere na ukuria ni irathi na mbere uria kwagiriire. Now with the board I think ni tukuhota gutwarithia muradi na njira yagiriire niguo to elevate our municipal to the status it should. Atongoria matiganite kuma kaunti ni makumitie mubango wa ukuria kaunti iyo makiuga ni mubango uguteithiria kaunti yo kwambatiria ikiro na oho ithi na mbere kunyitira gituro gia kaunti iria tongoretie guku bururi-ini. Ni twanjia thabari ya go transform Nyandarua na ni turona maundu maria bekite Kalou mheshimiwa governor. Ni tuwe na budget yaku ni uguthi na mbere go transform matauni macio mange maito na ni tuwe ne bekite oguo na ni uguthi na mbere na gututeithiriria nigetha tuhote go transform matauni maito. Kaunti ino ikinyitana na bengi nene rungu rwa mutaratara wa gukuria tauni cia guku bururi-ini iri huthagira mirioni 135 o mwaka kahinda-ini ka miaka 6 riria waki uyu wirigirirwo gukorwo rikite. Ngiribotera Inooro TV, Jitao Kate Muthoni.